Mudahan tuh pengantin pian panjang umur selalu disehatakan. Mudahan rejeki pengantin dilencarakan. Apa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan tuh berdua pian tuntung pandang. Pian ruhui rahayu di dalam kehidupan. Mudahan tuh menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan dimana tuh begena selalu dalam lindungan dunia akhirat tak akan terpisahkan. Jadi pangsa buting haja ulun bepasan gesan abahnya pangantin nah didangarakan pilihnya kamarian kadedeli auran kaina tuh ranjangnya itu pangbautnya divisitiakan supaya malam ini ada kekikutan. Itu tuh bang mangai, nah itu tuh pastinya itu ranjang beheri. Amun wayah ini kada bebeut lagi, ranjangnya unyut-unyut mangai dasar tanya mandi. Lalu nang tak lupa kami nang mau ucapi tuh ya tuan rumah ada di Palaminan. Mamanya abang Ajis coba pian liatin. Jadi mangai sidin kalau dilihat moha tuyat masih anom lagi. Baik hari ini kita doakan lagi mudahan mama pian betianan lagi. Amin. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kayaknya bang pangantin pulang memberi sawiran. Jadi nang tak lupa mangai hidung pangantin mancung kaya pian cuman cidin awak putih pian awak hirang. Jadi pengantin ulun mama dahi pian ampun pian dilihat hidung mancung bebujuran. Umay untung benar tak oleh lagi pian.
pikiran. Lamun tuh dilihat awak kagak kenalan, hanya rambut pian mangai tau tahan dep ada hihiripan. Jadi hihiripannya ulun menyambetakan, lamun sakilas pintas tak kayak tumi kagenangan. Jadi tak lupa dengan merasakan. Kalau dilihat-lihat nang lagi tadi nang meminum kopi nang ada di tangan. Di warna tap aja minum kopi berdirian. Jadi nang tak lupa ulun ucapakan. Mudahan-mudahan pian bertahan para rezekian. Mudahan selalu usaha buhan pian diberi keberkahan. Amin. Ucapakan buhan foto kamera ada nih memberi lawan kami duit sawiran. Pian masih bujang atau sudah bebinian? Weh minum kopi memberi 100 liwar kabeh benyakan. Kalau juk mangamira ada lagi hujungan. Jadi wan pian amang mendoakan karena sudah ada memberi sawiran. Mudahan buhan pian panjang umur sehat badan.
Jadi terima kasih nih atas sawirannya, mudahan tuh rezeki buhan pian ditambah oleh Allah Ta'ala. Mudahan hajat pian juga dikabulkan, tak lupa kami berdoa. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan lawan buhan pian di sini sampai retaat, mudahan beretaat pian nang belima sukses di masa depan. Jadi Bang Ulun amal lanjutkan hajat. Tadi disapa ading nang lagi makan. Iya. Sama atar benyo pian lah tentunya. Tidaknya kade sopan amang bepasan jua. Atar Bang benyo ke panggung du Bang jua. Sakalinya maatar mangai lain sasaran, dikira bebinian sakalinya lalakian, cuman rambut aja potongan bebinian. Jadi nang tak lupa bangai terima kasih kami ucapkan, cuman ngini nyaman apabila ada benyo ada wadai bakawan. Nang istilah kata supaya nih Bang Parut mangai nang persamaan, istilah nih Bang benyo sakadar melancarkan mangai butuh rakongan. Lamunnya Bang wadai nang itu kakawanan, istilah tuh Bang kata supaya bematihin tak lancar kita pikiran. Jadi nang tak lupa mima umpamakan terima kasih banyak nang nima atare banyu lawan kami mudahan sehat pian. Jadi nang tak lupa kami mendoakan kayaknya banyu kopi pulang disediakan. Padahal ini kai sudah tengah hari sekitar pukul 2an, jakanya Bang banyu esa iskan diulahkan. Jadi tak lupa ulun mau ucapkan kami hanya bergaya masalah Bang banyu es je ulun diulahkan, cuman bergaya kami beheno bebujuran. Jadi Bang Ulun pulang amal lanjutkan. Ujar nang pian tadi apabila ada kopi di etar sudah saiskan. Jangan kade ingat lawan wadai bakawan. Jadi nang lawan ini nang duduk di palatan. Tidak jadi ai pian ada lagi auren. Ada wadai pangantin sabiji di etarakan. Jadi tak lupa kami melanjutkan, jadi nang lawan pian di sini sampai retaat, terfokus lawan abang nang itu Bang mangai nang buhen son nang berembut panjang, nang sambil berokok duduk betalimpohan. Nang itu Bang Sidin mangai berembut panjang, kalau dilihat-lihat masih gagah potongan. Kawa ai imbah raya pian bebini pulang. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan. Namun tuh dilihat Sidin di bebini dasar bujur tahan. Abang awak Sidin mahap sing gegehan. Jadi tak lawan pian apabila tuh bebini sebuting aja ulun bepasan. Itu mangai singut dilerep dulu pian. Nyaman mancium bini kade geliatan. Jadi tak lupa ulun mana rusakan, mana tuh sasingut nang lawan jua jenggut ulun lihat sing labetan. Bila kada dilerep ulun jadi takutan, timbul imbah raya hibak samuhaan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan. Sidin tuh tak tawa dalam hati liwar sana. Apa didoakan pacang bebini pulang. Jadi nang lawan pian sebuting ulun bepasan. Bila hendak bebini bini di rumah gede. Jadi Bang ada mangai gitu nini maarayakan sawiran nang harga 100 tak lupa menyapa pian. Jadi tuh sebelum niai duit sawiran pian nang maantarakan, tak lupa lawan pian niai kami doakan mudahan nini mangai panjang umur sehat setiap hari. Mudahan Bang Nini dilancarkan rezeki, di mana begana selalu dilindungi. Pian niai salamatan hidup sampai mati. Jadi Bang Nini ada sudah hendak memberi. Cuman ujar Sidin di kita menunti. Kamunya tuh menunti mangai kami tak sopane. Berangai tadi emang nang hendak bebini. Bila kada
ngalih bejalan. Suatu pertama nini sudah toha mangai ulun ucapkan, jadi mudahan pian niai nang hari-hari selalu disehatkan. Jadi acil nang bungas nang maatarakan, jadi terima kasih cilah nang lawan pian, mudahan cilai pian nang itu makin hari laki bertambah sayang. Sehingga kemudian kada meninggalkan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan, sudah nang dita banyak tak ulihi sawiran. Amang tadi sudah kita mendoakan, tadi kalau doanya udahin bebini pulang. Cuman numang pian kadede menambah hiasan, berarti doa tadi kami tarik pulang. Jadi wan amang nang berembut panjang, kami ada tadi lawan pian mendoakan. Cuman topang pian kade dekah taniat hendak menambah hiakan, berangai 2000 sisa-sisa angsolan. Jadi wan pian hari ini ulun padehi, ada mungkin di ai amang nang berembut panjang sidin nang hari ini. Ada mungkin sawiran sidin menambahi. Kenapa? Karena mangai ulun sudah mengetahui itu duit pian habis di tangan bini. Berarti sidin lihat potongan haja mangai nang tagegehe, rambut sidin panjang potongan tasangare, cuman sidin di rumah takutan lawan bini. Kalah lawan bini. Jadi Bang Ulun belanjutakan haja, terbungkus tukang jaga kado nang duduk berlima. Untuk dilihat bujang-bujang semua. Jadi lawan pian amang mengenalkan jua, amang nih Bang jua, amang harni nang bernama. Jadi kawan amang bujangan banyak jua. Bilanya pian hendak tunti wayah ini kami beri nomor WA. Aina kami bulik lapah pian jua, tapaksa pian behewet menuntikan negara. Lawan pian memadahakan haja, imbah tuntung madihin aina ngini ulun. Ada tadi kawan membisiki Bang jua, hendak maita ujar lawan pian nomor WA. Jadi tak lupa ulun berlanjut aja, kalau dilihat muha mangai menjaga kado sudah nang belekian. Kadede istilah mangai muha bujangan, suatu pertama harap benar baaksian, lalu nang kedua ginco kahabangan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan, nang menjaga kado mungkin nang tak sidin sudah belekian. Baik nang hari ini kita doakan, nang mana menjaga kado mudahan imbah buka beretaan betianan. Allah betianan jadi wan pian hari ini ulun padehi, ada air risipnya supaya lakas beisi. Jadi lawan pian hari ini ulun padehi, bila malam senayan lawan malam jumaat disuruh gawi lagi. Lawan pian kaai hampir besok TKB. Jadi tak lupa liwar harap benar amang mamadahi, ujar supaya pian leh lakas beleki. Amun sayang itu ujar nang tupang kakak supaya lakas beisi. Jadi mangai ada nang di balataran takurihing nini, adakah jua risip supaya tupang nini mau betianan lagi. Jadi lawan ini ulun memadahakan supaya nih ai pian dapat betianan. Nang satu pertama syarat ulun padahkan, pian ini masihkah dahulu datang bulan. Jadi tak lupa ulun meneruskan, jadi mangai nini nang itu kada mungkin lagi betianan. Suatu pertama sidin mangai sudah istilah tupang kata membulik kayak kakan-kakan. Coba liatin ini kada saling gigian. Saling lalu alih.
sanguan. Jadi nang lawan ini mudahan tuh selalu pian nang disehatakan. Jadi nang lawan pian kami hanya begayaan. Lawan Abang Ari terima kasih banyak pian maatari wadai karing bujuran beserta nih karupuk ada satu pelisan. Jadi mudahan pian selalu sehat badan. Bila belum bebini mudahan bangai lakas pian tuh bebini kami doakan mudahan selalu abangnya para jekian. Jadi nang tidak lupa nang ini bang kita sakadar beta tangguhan ini masih bujang atau sudah belekian. Ambil dilihat sudah belekian. Ini bang lakinya aur bemati. Lalu tak lupa ulun menarusakan kalau dilihat awak waktu nang bejalan ulun nang maliatakan kayaknya tuh pang kakak mangai lagi betianan. Namun betianan baik kita doakan mudahan kai pian itu nang sehat terus lawan anak pian. Mudahan tuh rezeki laki pian dilenjarakan. Bilanya kaina sudah waktu melahirakan. Pian bedu dua mudahan salamatan. Jadi tak lupa ulun nang menarusakan terima kasih banyak lawan pian beretaan nang di palataran ada memberi sawiran. Mudahan ibu-ibu sehat setiap hari. Mudahan buhan pian selalu disayang laki. Nyaman laki pian kade sampai bebini. Mudahan buhan pian selalu lancar rezeki. Nah kalau dilihat nang itu masakan masih banyak lagi. Nang istilah kata kau aja mang malihati. Kalau nyakaina banyak masih lagi lapihan masakan hari ini. Kalau lawan pian hari ini ulun padakan bilenya masih banyak iwak lawan nasi gila itu labihan. Nah 15 bungkus kami disanggup ibulan. Masalah nasi kami begegayaan. Kami kan negara hampir 10 jam lamun dibungkusakan kalau pina bebesian. Jadi nang tak lupa masalah bungkusakan sangat berbegayaan. Pada hituan rumah jupnya hari ini sedikit tambah hiakan. Jadi wan pian hari ini ulun padakan namunnya kalau nasi dibungkusakan tadi. Jadi amun nasi dibungkusakan jelas ujar pian hinta di bebesian. Ulun sabuting ada permintaan daripada nimu bejir kerupuk kade tamakan. Kita kalau aur juga bemadihinan. Baik tuh plastik 3 butik dientarakan. Sanggup tuh di motor nyaman kami mamakan. Jadi tak lupa liwar ngini amang kade tahu disupat maklumi kawan ulun cilah ngini bebulanan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kami terima kasih banyak nang lawan pian. Kami datang di sini disambut lawan sanang. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan madihin nang kedua salajur nang pamitan. Lawan ibu bapak pian nang sabarataan. Jadi nang sedikit kita menyapa akan lawan buhan kami ramin nang tadi berlima ada memberi sawiran. Imbah memberi pinata ungut beretaan saku duit sawiran merasa penyesalan. Alamanya salah. Asik berikan. Jadi bang ulun hari ini mamadahi pian tandanya tisawiran pian kade ikhlas tahun kami mamadahakan. Nah duit pian tadi kami boleh kakan. Jadi tak lupa ulun menarusakan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan ini ruko siapa dalam kantongan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan nang gesan pangantin nang ada di palaminan. Kita alhamdulillah pangantin ay betamuan nyaman ay pangantin alih bapak ibu pinata tawa bujuran karena malam ini pacangan pengnyaman. Jadi nang tak
tak lupa ayo kita berdoa bertaat diaminakan. Mudahan malam ini deres turun hujan. Amin. Sehingga pengantin malam ini mangai kadelegi aasaan. Jadi nang tak lupa kami ucapakan budanya pangpian kaina malam ini sudah berduaan. Bila hendak memulai jangan kasong-songan, jangan imbah maghrib kalau pina di kiau kuitan disuruh makanan. Jadilah mengkawa itu tengah malam ayo hak mulai pian. Nang istilah kata orang sudah guringan. Jadi nang tak lupa pian diucapakan karena pangantinnya mangai awak oyo bakas di pangantinan. Jadi lawan pian hari ini ulun padakan. Apabila malam ini rasa cukupnya ulun memadahkan. Nang istilah bang kata ada usah kacang kalan. Iya. Karena awak jadi baterainya habis mangai nang itu ganti ke belakang holopian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan ibu bapak di sini saberetaan nang ada di sini kami mau ucapakan kayaknya sekali lagi kita geser pengantin sama-sama mendoakan. Ada tupang amplok ibu maarayakan. Jadi nang tak lupa mangai doakan pian nang sekali lagi nang itu geser pengantin ulun maaminakan. jadi nang ini doa bertaan diaminakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudahan dekat jua berkat nang tadi ulun salawat pamulaan. Amin. Mudahan to pengantin pian panjang umur selalu disehatakan. Mudahan rajeki Amin. pengantin dilencarakan. Amin. Apa usaha pian diberi keberkahan. Amin. Mudahan to berdua pian tuntung pandang. Amin. Pian ruhui rahayu di dalam kehidupan. Amin. Mudahan to menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan Amin. dimana tuh bagena selalu dalam lindungan dunia akhirat tak akan terpisahkan. Amin. Jadi pangsa buting aja ulun bepasan gesan abahnya pangantin nah tidak ngarakan pilihnya kamarian kadedeli aurat kaina tuh ranjangnya itu pangbautnya divisitiakan Awai. supaya malam ini ada kekikutan. Itu tuh bang mangai nang itu tuh pastinya itu ranjang beheri. Amun wayah ini kada bebeut lagi ranjangnya unyut-unyut mangai dasar tanya mane. Lalu nang tak lupa kami nang mau ucapi tuh ya tuan rumah ada di Palaminan. Hey. Mamanya abang Ajis coba pian liatin. Jadi mangai sidin kalau dilihat moha tuyat masih anom lagi. Baik hari ini kita doakan lagi mudahan mama pian betianan lagi. Amin. Biar Betianan lagi. Jadi pang ulun pulang melanjutakan ada di higanya saikung bibinian. Lamun tuh dilihat belum belegia tuyat biniannya nang duduk di Palaminan. Adakah hari ini di pian pertanyaan? Kalau dilihat-lihat mungkin nang tuh adiknya mangai abang Ajis ulun nang memadahakan. Kalau dilihat moha bujurai masih bujangan tapi tuh melihat ada anaknya di tangan. Berarti pang sudah berarti belekian. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan kepada tupang pian nang itu pang anaknya dipingkuti di tangan. Mudahan anak pian inya sasar tuha kada panggeringan. Amin. Jua tupang inya bila sudah sekolah mudahan pendapatan. Amin. Mudahan anak pian berbakti lawan kuitan. Amin. Mudahan pang jua inya sukses masa depan. Amin. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan nang gesan pangantin ulun menyapa pian. Jadi nang tidak lupa kami melanjutkan
abuhan kami ramin pina bededes bujuran. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kayaknya bang pangantin pulang memberi sawiran. Jadi nang tak lupa mangai hidung pangantin mancung kaya pian cuman cidin awak putih pian awak hirang. Jadi pangantin ulun mama dahi pian sampun pian dilihat hidung mancung bebujuran. Umay untung benar tak oleh laki pian. Laki pian bungas ulun mama dahakan namun sakilas pintas na kaya Arab beikongan. Jadi nih pangantin kayaknya bang sawiran tak salah sasaran nang itu diberi bubuhan penerbangan. Jadi mangai kita nang itu duitnya kasihan tukang koplo kada sawat mendapatkan. Maka jual apa bangsa tanggung jawab ngalih kaina behirian. Jadi wan pangantin sakadar main poakan bila masih ada lagi kasihan tukang koplo matanya bebenyuan. Jadi wan pian ulun mama dahakan apabila kadede lagi duit dalam kantongan. Ulun sabuting haja mama dahi pian buka itu yat amplok di kotak kahibakan. Harga 50 coba hoho pipian ada kali 50 nah ini 50 ulun mau ucapakan sabuting tukang koplo sabuting panitia rombongan. Jadi pang ulun pulang mama dahakan lagi nang saikong kade tarasa pian pilihnya 2 kali tak oleh sawiran tak paksa gesan bang dul mengamira di hadapan. Karena tuh sabuting ulun memadahakan bila tukang kamera kade debat sawiran video hari ini talambet mana yang akan mana yang akan jadi pang ulun pulang melanjutakan baik kita tuh berdoa gesan kita beretaan bila ulun berdoa amin akan beretaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat nih salawat mudahan juga kita dibunati nih tadepan kita panjang umur beretaan beewak sehat mudahan sehat kita itu nang wal afiat mudahan sehat kita iman bertambah kuat mudahan to rejeki beretaan meningkat segala usaha mudahan to beberkat mudahan bila bulik beretaan nang kabul hajat lawan saberetaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan beretaan kita juga selamat dari dunia ini sampai kaina ke akhirat. Jadi bang amang sudah mendoakan tak lupa kami doa gesan di palaminan nang mana nang bujang mudahan tuh jodohnya lakas mendebatakan lakas jua kaina pian kapalaminan itu beju sama pinanya sakaluar geet mudahan buhan pian selalu sehat badan. Jadi nang tak lupa pulang kami ucapkan kepada buhan pian di sini saberetaan nang ada di sini kita masih tak kumpulan. Jadi nang lawan pian kami menyapa pula terfokus lawan abang nang duduk di palataran nang bebe jubiro nang besa lawang hirang. Jadi tak lupa mangai disapa pian jadi bang menyapa ulun nang lawan pian lamun nang mamin kopi pian nang kopi hirang satu nang pertama hati-hati sampian untungnya berduduk banyak tuh bakawan cakanya pian duduk tiga manyaurangan salah-salah kaina pian bisa kasurupan. Jadi tak lupa ulun menahsakan kepada ibu bapak di sini saberetaan lawan abang-abang nang bubuhan sun kami doakan mudahan buhan pian selalu disehatakan mudahan buhan pian beretaan para jakian
usaha pian diberi keberkahan. Amin. Mudahan panjang umur juga sabarataan. Amin. Kaina dilain waktu kau abe jumpa pulang. Amin. Jadi nang tak lupa sudah tubuhan sun kita doakan. Cuman tetap aja ada dapat sawekan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan. Kayaknya Bang Sidin ada 5.000 kikira dalam kantongan. Cuman mun maatar kikira Sweden sopan. Abang sawiran di sini tak banyak 50-an. Jadi wan pian ulun mamadahakan nang warga di Bunati pian sabarataan. Iya. Ulun tuh sabuting hendak mamadahakan hendakah di Bunati ada tuh nang bisa beisi pamadihinan. Kaina bila pian hendak nang bulikan maraha ulun buai betinggal sauran. Kenapa? Tapi sabuting syarat harus dikawinkan. Lalu tak lupa ulun mana rusakan. Jadi tak lupa nyaman aja pian lamun dikawinakan. Jadi nang tak lupa ulun mamadahakan nang buhen Bunati mangai bungas berataan. Kasihan di sini lamun pian tak kawin ada kaina bibit nang hirang kaya pian. Jadi lawan pian ulun mamadahakan bujur ulun awak hirang tapi ada kalabihan. Nang satu pertama ini di hidung tamanjong pada pian. Lawan kita sanjeta jadi sudah ada perbedaan. Kenapa? Pian sanjeta handap ampun ulun tak panjang. Alah Tak panjang. Masalah senjata ulun kada percaya karena bang panonton kawah aja nang manilainya. Jadi nih tak lupa ulun mamadahi haja bila nyatu penghandang pandir pian tadi kada dipadahi dusta. Senjata bujur panjang ayo coba buka. Jadi buka awas. Jadi lawan pian ulun mamadahakan lamun ulun tuh membuka di tengah banyak orang. Jelas di amang banyak benar sopan. Namun ika melihat junai jangan aasaan. Aku gin sabuting membungkar rahasia ikam. Waktu nang malam tadi tak kamih tak imbayan. Kira ikam kawisi nang itu panglawangnya kada bako kuncian. Kira ulun melihat ini cilayuni bendanya tuh halus lawan pian ulun padahkan. Lawan itu kepalanya cilai bebelang. Lalu tak lupa ulun mana rasakan. Jadi nang marah aja nang apa ujar pian. Masalah tuh senjata ulun kada umpat-umpatan. Jadi nang tak lupa kami mana rasakan. Kepada ibu bapak di sini sabarataan. Nang ada di sini kita masih tak kumpulan. Jadi lawan pian kami mau ucapakan. Jadi nang tak lupa mangai kita ucape lawan nang panonton nang masih ada di sini. Jadi tuh dirawa nang itu ibu-ibu nang ada beempat nang masih hari ini. Jadi nang lawan ibu pian lagi makanan. Nang pian baju putih pakai kacamata besar kabubung asar. Cuman mun dilihat ada hiripan. Pian bak kacamata nah kaya Nisa Sabian. Wah, dasar bang nyaman makan durian. Kain nama makannya mangai imbah tengah hari. Mun ibu tadi kaya Nisa Sabian. Berarti itu persi orang Bunati. Dasar rupang nyaman amam makan durian. Jangan kada ingat nilih memakan mangga. Acil tadi sidin dasar kaya Nisa Sabian. Cuman Nisa Sabian tak versi nang tatoha. Jadi tak lupa kami mana rusakan lawan ibu-ibu nang pian lagi makan. Mudahan buan pian sehat sabarataan. Bila nyapang makan bu lamunnya kawa itu tunggal suapan. Jangan talu rancak kalau pina kasadakan. Jadi nang tak lupa pulang kita lanjutkan. Adakah lagi amang
pian nang lihatan. Ada lilihatan ading jual lagi makan. Yang mana? Bebaju hebang bakar rudung hirang. Oh. Sidin di makan menyinduk saurangan. Cuman ku menyinduk kada jual acap pian. Bila nyatu pang panat bepada heje pian. Kaina ka ai ulun nang manyua pian. Jadi tak lupa ulun mana rusakan nyamanai kakak itu mangai lagi makan. Abang Sidin makan itu nasi tambahnya bilang hibak di hadapan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan mudahan Kak Pian selalu disehatkan. Jadi nang tak lupa pulang kita lanjutkan kepada ibu bapak di sini sabaratan. Coba lihat nang ini bang kakak nang duduk bedang kakak. Jadi lawan ibu nang di palaminan. Umay bang bedangkak pian kade esaan. Untung ku bedangkak lawan kami membelakang. Jakanya baka muka kilai tupang ulun asa bujur takutan. Kaina panitia timbul-timbul beliau. Jakanya tadi pian tuh bedangkak ampah tupang kami kasih nikah hadapan. Kami ampih bemadihin khusus maliati pian. Maliati pian. Jadi terfokus lawan kai nang dihiga. Timbul-timbul ulun melihat tijang jua. Ulun ku melihat Sidinnya tatawa. Jadi amun dilihat masih gagah kainya. Namun sakilas pintas awak ai bebini tiga. Jadi tak lupa ulun mau ucapi Sidin langsung bersimtop sopan hari ini. Bilanya bang pian kade minta maaf ngalih mangai bila mati. Jadi lawan kai ulun memadahakan. Kai lah nang wayah ini juga kita beri leen. Pai ai bang tadi cuma sakader begeye. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan sehat terus kai ai awak pian. Jadi berlanjut kami mana rasakan sudah minta maaf paksa bebulik pulang. Jadi nang tak lupa kami melanjutkan pinanya madihin kami satu mat lagi hari ini membawa akad kawa ai bemadihin kami lanjutkan asal tukang sun ada memberi sawiran. Jadi bang ulun pulang melanjutkan kada usah lagi disambet. Kada bang putungan pacang manam behiakan. Jadi nang lawan pian karena tuhin tadi sudah didoakan. Doa nang kami tadi kami tarik pulang. Jadi lawan tukang sun hari ini kita beri leen. Jadi tak lupa kami mau ucapkan lawan nang tu sempian kami hari ini hanya begegayaan. Jadi nang tak lupa alhamdulillah benar nang itu bangkai ada memberi sawiran. Ada tuh 100 Sidin maung kayakan imbah didoakan Sidin awak sehat langsung memberi sawiran. Pian tadi doa liwar kabeh benyakan cuman tetap aja ada mana behiakan. Jadi lawan pian terima kasih banyak kami ucapkan mudah kaya pian selalu para jekian. Usaha pian diberi keberkahan dan kawan naik haji Sidin sakaluargaan. Jua nang tak lupa mangai kita doakan mudahan salamatan Sidin sabaratan. Jadi bang amang pina lain bujuran abang satu mat turun depan berwarna abang. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan duit warna abang awak warna hirang. Jadi lawan pian ulun memadahakan kada papa kalau licil ulun beewak hirang. Tapi ulun duit banyak beisian. Awak ai kaina kita bila sudah bulikan andak besuntik putih supaya putih kayak pian. Baik bang mangai mun besuntik putih bujur putih pian mun salah cairannya kada
seluruh awak pian. Pas imbah besuntik awak belang kambingan. Belang lamun kaya itu ulun memadahakan kada jadi bang besuntik mamadahi pian baik nang disyukuri pemberian dari Tuhan kada papa jue ulun beewak hirang cuman licil mata kada puas dipandang amun sakilas pintas manis kaya gula hebat jadi tak lupa amun kaya itu tak sarah aja pian jadi ulun belenjur kada hendak belewenan karena nanti orangnya bila tak salah pandir bisa mantap pujuan jadi nang tak lupa ulun memadahakan nang ini kawan ulun mantan pariman mantan pariman jadi lawan pian ulun memadahakan adakah tuh cirinya disambet mantan pariman suatu pertama nang ini mangai pipi liwar kakak kandela bertinang waktu halus katuju be panas be hujan jadi lawan pian ulun memadahakan ada jua mangai ulun nang ini mantan pariman ulun nang pasih pulus lawan pian memadahakan ulun nang kada suah jua be untalan jadi nang lawan pian ulun memadahakan kada suah pang ma untal bulu Maria ben lalu tak lupa ulun menarusakan bujur itu bang pian kada suah ma untal tadi bulu Maria ben cuman Maria bennya sudah jadi awak pian awak pian jadi bang ulun pulang melanjutakan atas sarah pian haja memadahakan jadi ngini sadangai kami hendak bertahan ulun mewakili kekawanan beretaan kami meminta maaf bila ada kesalahan lebih nang atau kurang kami menyampaikan atau juga ada maulah buhen pian dalam hati kada nyaman maklum bemadihin kita begegeyeen namun kada begeye kada remi bebujuran jadi lawan pian di sini sabarataan kami nang tidak lupa hari ini mau ucapakan kami minta rela minta maaf berataan mungkin sampai di sini kami hari ini acara maisiakan suatu pertama kami juga bulik bu saling jauhan jadi lawan pian kami minta doakan mudahan kami bulik kain akan negara mudahan salamatan pian di sini juga selalu dalam lindungan jadi nang tak lupa bertamu nang di sini mudahan tuh maina kita belum pulang di lain kesempatan jadi nang tak lupa kami sekali lagi kepada tuan rumah hari ini kami doakan mudahan tuan rumah panjang umur sehat badan mudahan tuan rumah pian karajekian tak usaha pian diberi keberkahan apa hajat pian mudahan dikabulkan jadi beretaan ulun doakan bila bulik di sini hajat dikabulkan dunia ke akhirat kita salamatan jadi bang kami hendak membawa pantun sebagai panutupan jadi nang ini pantun ulun mamulai akan bilanya 45 di aiko reading patah ada patah sabila andaknya di kaca kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah gasan pengantin baru semoga bahagia bila kita mangai mencuri landa ada nang kura-kura andaknya di berumahan kami hendak permisi kami hendak memandak terbang kami besatup satu mat lagi bertahan lawan nih abang son juga terima kasih lawan pian beretaan karena di pangsun pian menyediakan cuman bangai kami bebanyak minta rela bila nang sikap kami ada maulah pian dalam hati kada nyaman cuman alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar juga kada turun hujan masalah sawiran bangai nang kada jadi
memberi pian kaina imbah acara kahujung besalaman ala besalaman jadi tadi pantun sudah mengakhiri akan bilenya kitik-kitik kita dimancuri landak ada nang kura-kura andaknya di berumahan sedang ini permisi madihinnya bemandak terbang kami besatu suara betahan lalu yang terakhir kami mau ucapkan semua Assalamualaikum minta rela beretaan ilahi kami bersatu suara bertahan Sallallahu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi Nah, Jay.